umuntu uma isengena kubo uyayazi into edingeka endlini yakwabo ukuthi yini abese kwazi ukubuka kubantu komakhelwane abantu abenze izinto ezinhle ukuthi cha ngiyafisa nami ukufana ngoba ukuganwa kuyamqoqa umuntu kakhulu. ngike ngize ngithi mangikhuluma ngesinye isikhathi ngithi uyabona la ligenge engaganiwe inenkinga la ngemuva emgogodlweni khona la isandla la singakwazi ukufika khona manje mawulunywa kufuna kube nomuntu ozothi hey awunwaye la indoda enganwayo umuntu emhlanje inkinga ngize ngithi ke kuyoba nini wena mawulunywa ngo1 ebusuku uvuka kusiwenwa ngesicapho uthi ikhotheka noma ikhothenga uhamba ucingana nento ukuthi kambe iphi into engizoyifaka la mhlane kuzinginwa omnya agcine selala nento eyindukwana lapha eduze kombhede ethi lo mhlane uyaluma mawudliwa umaskiti uyokudla nje akekho nomuntu ozongibesa ingubo ukuthi ulele kabi baba akambathile angithi kuthiwa kubonwa ngokusa bakubona ngokusa ekseni bothe abantu hayi utinyelwe zinyusi no ngiyakuzwa yeah ngiyakuzwa so ngokubona kwakho kunesikhathi esithize lapho khona abantu besilisa kumele becale becabange bebuke ngenye indlela ekuthenini ikusasa lakhe ulishape kanjani nanokuthi ulishape nobani baningi kwesinye ikhathi uthola ukuthi abantu banama examples amabi omshado uyazi ukuthi phela umuntu uma kusuke into mhlawumbe engayithakaseli uyayibe neyibonela iseduze engezinhle njengokuthi omunye umuntu hawo nobani wagana unkosikazi wamshiya nobani kwenzakalani kanjani esimene esinjengaleso ngoba liya ulehlisa kakhulukazi uthando lokushada mase uzwa abantu bekhuluma izinto engezinhle ngawo ungena endabeni enkulu indaba ezithu le ndaba ongena kuyona indaba ezithi inkinga umuntu mayigano umakoti umthole emsamo yebo ngathi ke mina ngilobola bathi umkho wami umkhonyana ubekezela sizolandela istep nesitebhisi sezinto ozozenza lapha ekhaya ngoba sifuna ukuthi ningadivorce nalomakoti yathi uyabona emzini abantu ezingane ehamba ibuya emzini kunezinto abayijombayo makulotsholiswana ziyingozi ke lezo zinto njengani angilinganise la uma nilobolisana kwakuthiwe kucelakala ingubo zokwembathisa ezingaka lezo ingubo zangaphelela bese kuphinda futhi kufike la khona einkomeni kuthiwe kucelakala inkomo engaka lezo inkomo zangaphelela yonke lezi zinto eziprocess eyenzekayo uma umuntu egana yonke lento eyenzekayo ngalesikhathi kwanogcopho ukuthi kuya complain iyo lento efika ihlakaza umshado wena senihleli nezingane sekukuhle okunye okuhlupha abantu emshadweni kufuna umthole lo muntu omthathayo ukuthi unayo lento ekuthiwa imoya ukhona nomoya ezanawo kini ngoba lo moya unesikhwele mawungaganisiwe lo moya uyaluye uhliphiza umshado ima divorce amaningi akhandwe ileyo ndaba enjalo uthola umuntu aphenduka uhlanya endodeni akanti akalona uhlanya le moya kuye ihalwa ifuna ukuthi nayo izilungiselwe into zayo